Хынташ күркәм Елайыр төбәгенең иң хозур урынында урнашкан авыл. Эре бүрәнәләрдән һалынган агас мәсет тә был матурлыкты ишәйтеп, көсәйтеп ебәрә. Үзбуатлык тарихы булган авылда тәүге мәсет 1874-76 елларда асыла. Ул Хынташтың нәкъ ошо үҙәгендә яңы мәсет торган калкыулыкта була. Ошо турала ямьле ердә туып үскән 91 яшьлек Галим агайдан да яхшырак һөйләүсе булмас. Хугыстан алда инде ана dini yollar yapıp mescitte manaraların kolatıp Mollahın arası kulaşı titip şılaytıp hut birmenler bitinde. Dostul vakitte bel halık mescitte alıp kaldı. Manaraha uydu serip kulağın soturdu. Şunun ol şu vakitli kartlarda ruhsat etmegez ol kolxozdың правлениясы болып тұрды. Колов Фазев ағанды өтәді, Төлкебаев, Мөхәммәд Латиф, ол мәзин болып хезмәт етті. Шоны яхшы білем, адан қысқыра тұрған ол. Оңынан дини yoldan yapmaz, ол қартлар аны мәсетке yürümені, өзлері қайсақта үйде, қайсақта яшірін, урман болды бұна яқта, түште, шында жайылып namaz okuyturganlar türlü namaz, teravih namazı mı, ayet namazı mı? Şolay ettirip, hazır kartlar bir soğuşka gitip bitti. Anda gitip bitken ondan İsendevlet'e Mustafa kart soğuşka lekme kaldı. Ol mollayını, Mustafa molla tip erttiler. Ol toza sol dini yollarını ütebirin indi. Üteqolov Rahimyan kart kaytıp gelip, ol Hoğustan'ın sol devam ettiğinde mullalıktı. Ol Rahimyan kart barkım sonday tertip tuttu. Ağılda sağala kiskehen namaz sonundan demek ki yaşasakha kayha doğungaz anda hatıp saf havalı bolup dura. Nege hak var bu ilatışıp tartmayağız. Şolaytıp kart tiyatrgayны. Ol karttan noqurqandan tugulende tertip haqlap ülkenler ol bir tester Hoğustan qaytkan mına 8-nsi, 12-nsi, 15-nsi, 16-nsi yılgılar, 7-nsi, 5-nsi yılgılar, 3-nsi yılgılar Hoğustan qaytqas. Ana alar tiri qaytqanları şol karttan tertibinde haqlanıp yaşandılar. Мәсеттің манaraһы сиреп құлағас, ауыл қарттары барбір дә дини йолаларда куйманы, ихласлык менән үтәп килде. 90-нчы елларда өлкән агайдар кор йыйып, әле торган Купшыкай мәсетте күтәрү буенча 7 һөйләшеп алгандан һуң күмәкләшеп эшкә тотына. Һәм 2001 елда Шәмсетдин Дәүләт Сурин итәкчелеге астында эшләгән был инициатив төркем бура ултыртып, әҙме күпме булһа ла яһазлап, дини йолага халыкты, яшьтәрҙе йәлеп итә башланы. Мәсет 2001 yılda asıldı, tantanalı etip, Sibai'dan Ağlamettin Hadirat geldi. Ülken özümüzün ağaylarımız, olataylarımız ki katnaştı. Onlardan kübü haydırgı vakitte yok. Allah Teala onlara tınıs yatırga nasip boğun Allah verha. Yenleri ucmakta boğun indi Allah verha. Biz bu mescitte askanda biz sitte işlenik, anda buna özümüzün demeden qarab, men barıhında bilem, avuldan matur biz yigitleri katışıp işlegenlerin apayları anda yardım etip, kim aş menen, kim deme menen, şunday raqnameler bizden işlele. Mescid kömek avul halkı menen işlengen mescitte namazda turhanda köngüllü, büyük aktif apaylar var. Alar bir vakittala kaldırmalar, yuma namazındala oşunda saqqına birey yardım gerek buha, yayıştırığa, mıtadartırığa mesden kart bulgularına qaramay yugurip gelip biteler. Özümüzün tuğanlarının arasında köslü mullalar buldu. Bilehe gidiler Alsınıf Kamil, ağzam iş buldu bitinde. Ol meni namazga köp kösleni. Nisekter men barmanım. Men anda ülgürmegen buğanmındır deyim. Hani hadir oylayım ülgürmegenmindir deyim. Anan nisekter bir üfüge barıp, oğluma konakta buldum da, eyde atay mescitke barayık dey. Eyde.
инеп, тәһиратланып, хөсүлләндек тә, мәсҗидкә барып, Тукай мәсҗиденә барылды, тәүге мәртәбә. Намазга тордык. Намазда торабыз. Кешеләр инкәем сәҗдәгә китә, рукъга китәм, вис булам. Һүзләрен белмәйм. Бер һүзем бар, ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа иллаллаһ. Торһам да шул, сәҗдәләлә шул, рукъта да шул. Шунда миңа менә шундай нәмә килде, еңеллек келде. Ул Аллаһ Тәгаләнең биргән бүләге. Аллаһ Тәгалә кешенең хәтерен ныгыта, йөрәген тазарта. Ана шуның арканан кешегә еңеллек килә. Яңгыз башкарган гыйбадәткә караганда җәмәгать менән укылган намаз 27 тапкырга кыйммәтрәк. Шулай ук мәсҗид олы хәвеф, бәла-казаның оскынын һүндерә, җәмгыятьте тәрбияләй, тәртипкә өйрәтә. Изге йортта Коръән тыңлайбыз, ислам фәннәрен өйрәнәбез. Нурлы урында алган белем ялкаулыгыбыздан, төшенке уйлардан арынырга ярдәм итә. Аллаһ Тәгалә һәр вакыт безгә динебезне аңларга, бердәм булырга булышлык итһен. Амин.